Akansi kajian orang hat NDP Kristus Thomas Committee hoya hiper na dangaro hoya phanta tulong photo na daya televisi ini na tumno tulang na ko kathila ini tulong center dat Kristus Thomas Committee ko miliar ibang general secretary lo consulti solo tapi lampar ke na ko miliar di do bang na ke insi di mahasau secretary insaf ko lapen ke ko arbi chubang adun chubang ke mahila Kristus Thomas Committee hemat ko lapen adun chu harhat kidam tang MLA cepati itu tang abang suno anang dimen bang cumang pero la normat secretary aku siang sekretary member lapen ko kita itu wes ka biangno amri ko hen peno anang kita ini kasih lalu sahu orang lehno asimbi tuh kini singgung athegi lahno non ke mangji ekili along farmasi tu singgi thang pen tu bian ke chok se pdr ni tum rat athinu kira ke paklang athegi lahno non ke mangji mp election along bage ni tu ke posi dakang samri ma turat tu mahudata hai apa sih manghundang ne na ke ni tu nedalong situ ko posi kita hai kamana lam charna ko lo lapen ke itu nedalong si ko penjok si dak ola samlo maka kendete bang ke place peder lo tik la poso tak si ni tu seta dakar yang lo so masuk kubitia tu sita isi separing tengsu la bangsu aku mate bangso program deng kono ko emergency sita ke ondu motum tu lo jela bangso kubitia velo sita la bangso kubitia velo puke hala kipu atun tala MLA tu sing pucho MLA tu kila kan kopen kan kopalon kan apa ke la ke ada jadi sita komiti bang kena ke doer ko sing kita tang tu kopene habis dah tu beli hilo beli tam lo kita sa kata sama itu masih karbiang lo tu tu arti tu alam kan cenglok bodar alam kan cenglok ni tu nai hui memang sepidam lo ठीक lo mosong tak si non ke bang ji election ka ini tuh dak tim karjang long alang tuh tegung long kita tuh bikinsan kan tegung long sih itu alang tuh presiden tuh pen itu si thampen itu lah bangso si pen na jok sih itu cepat hir lo non kirang ji tim bot tim karjang long pen itu kecil toy itu asong ja omosing tisu omosing itu NDP doan ke sering ko ini itu abaran makin di tengah masih di dalam po na berang pahai dun ko tapi ke pili be gitu ke klien ta ke chelo tapi rata tu pan na hulang nelo non ke bang hilang ala ke na omosi kiso up tu non be mu election bu jok to kan ke na ke NDP tu man ko ke alam lipasi ni tu hoya hin ke job la ko na se ka do ko ya to no ke do akar bi ara tu ta jesi ke thom ara ke do tu manta ini tu bang ke anu tina vote se bang bu bera non omosi kiso kan se tu ke hai pahai jana ko na pa ke pahai chot ke itu kayak abata pada naik kesini yang itu distrik kue pen itu separai pun no nah itu nang tuh apa itu ke sini lapen ke itu mah hinter ini kira pun nang cek tahan no kemudian so lah kayak hok hak apa ke BJP pen no BJP akan kita masih itu dalam so NDP doang sulit kau ini itu sosial bukan kadang masih rapun deh apa komite ke kaitnya mata reng deh masih nanti kan kecil